Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kaseng Ribhoy Youth Federation haka arpu sautri kubenai jemang aracar arpu wei kalayo ban pelaj pajba ye kali ambulance bala penbiang ru nadu ka tendong le air oxygen ne kabenta ki nongpang kaban ajing sekri ki pajba jong ka them Ribhoy district kamtam hakum kani ka por baka jela kadang don ha pedeng ka jingye kuntma persya ye ka klam jingpang COVID-19. Ya kani ka ambulance la khap ribonda UMLA jong ka umsning constituency uba adjacent south kumi maulong ubalalong kumukongsan ha kani ka sngi harangkat ka jingidon lang jong ka deputy commissioner ka Ribhoy district ka kong RM Kurba nang tadi u Dr. M Mauri ubadairu UDM and HO u president ka RBYF uba Bipul Thankeu lembat ki wai de ki nongkit kam jong kani ka seng. Ada ngi ba kadan ka acute crisis ngi ba ngidan senyat telefon ada bongin tit kalong ba tengah ya sulok no badi lokal mele ba inira jingi kumba lailak tengka ba nginlak ba say no pat ya ko wina ka ambulans ka ba dei ban ai jing sakri ha kun gani ka pot ka bangi mat ya ka jinge tena kaliang jong i ru iklam da don kanu ka jing atatin ya ka jing semua ba ha jingi ila floy no ba diong pisai no kali ya ka ban kam selek no banga tekan sang san ni rasa ni sasai no kali na Maria mantang dan tang apli ambulans ka bayat nama ka wei kala du te haba kaya tang apli ka wei ni terkam sepo bahilombong bat ka wei yang snek te da ka bangi rayo lengkap ka jing jarak jong di lokal mele nilala ban ha no ka wei pat saka ka wei saka ka bangi dan ambulans hakim kita ki saka te kublai pun ba jasan ya ka cingkloi jong fi bani miru ba kinong yalam kinong mikmat hakum kini kepuat kaba nakaliang jong disi baran puram nakaliang disa DMHO bati medical staff kinang yakun kumno ban lat ban senduna dia ka jingpur step jong kini ka jingpang klam kilele tenge te ngak kerpatu lemba kini kepuat ba kinong mikmat jong iru kindan lang ka jingketri kidan abut di MLA bat gempi baran puram longong ini ha harpo tu kinyara dia kita ki ambulan ngabu ka cingkemen rengkat kajing ngej kam ha utrai kenrat bau harpu lese nginam don su dia ka COVID kat hendai bat ngim song don kam su itu ambulans kumbang ini mentaba baro ki snong ru ni ki ambulans bat nakal yang sarkar ru dang hakini kisah menghadap kala pelaj aksan terli ki ambulans hapo kajela ka juni lese ka ditang gani ke puak ka bakim ka bagi pajba ngos snong juni dan kinong pendong isem jengeng bani ambulans ka bagi pelaj mendasni ngira buru ya ki oksigen ki regulator bagi mas apa kini gambar kabala bangai jing sekri kensan bagi la paru ya ki train bagi ki sama bagi train kumno ban penengkam ya ka oksigen hap por bagi penengkam berra ya ki nongpang na ki cakasan ki saki hospital nginom kot ya ka jing sekri ni ladang iyo ki mele ki bagi kiat tu ba desan ba ma minaron mo ka bangi lap ba ka matakma administrative unit ni bakal senjenge ni datang ke ambulans jong ke EHC hapo kate ke cakap bat nila ya tumi bat nila ekran baka dan ke diksi jong ke sang in hang to berikit ya kani ke diksi jong ke sang ban hai nak aku nanti ke cakap kebalak ban hai seperti ini napo kemat hari lompo ke lembah tani ngasin kabu bang asro pun sing atau beri bat vaccination na kaliang jong di sarlang sti nyalong berterpat di kadam bagi pelong ya ke vaccination drive aga fokus nong jong ah kon nong modern na mga ade urang bahas nong ila menjur na kaliang isar lang sti bat nila pelong ya ke vaccination drive aga ba lengkong kapag tuan pencai kibun di pajba di bala sausan sem kerta senang kila kloi dalam de bakinewan handai tang laisngi ke ba ngibu tarik bakinewan no ki doktor ki nurse ban ai injek ya ketika sengi penban babun lagi pajak kira orang penting abang awak jengtip ngalap penban ba kidon ki bohong ba kiyak no don ki bohong ba don kau chip don bohong ba kin sayopang te lembah kini kerensan kerpat segi pajak ba kini sakmat ba kinwan ai ke vaccination ya kata injek ha ka baidi bat ka COVID banyada yu COVID ka dei syau dawai ka bayada dari India Jongi Genang Sadin Kamtam ke Jela ke distrik Jongi
Dengan kepat lembaga ni kepor bagi pegbak kini sekmat bakin lek syaki sub sental ni syaki hal sental jengki kenang bakin yok ban ai ya kata vaccination bertunjuk ni kepat ru lembah kini ya kidkhot jong kasang om tang ke albia pandai kiwe ki sang balang bagi balang wasat kin soba ban yarab ru ya ki khapasnam saleng bakin yok ban register ya le nama bunsin anong kendong buat ladang ibat di smartphone ngim junang bat kumdo ban register ya le dengan kepat ya ki samla ki balang wasat di dekat nong yalam bakal kin long tum kita ki volunteer bakin yarab ban penregister nang bagi pegbak kin yok ban ai ya ke vaccination ban ngin like nok na kan ya klam ke ba warak ya ke cingma ke beset kai ya ke jadi perlu di borokawai ben ai ku beli ya pi baro ki bayadan bentah ban penyo ini kan ke ambulance bat nga kermen ru besides kini ki ambulance ni kermen ru baki kin wan chakmat ki seng repair bakin ai ni ki mortuary vans namar kumbalong mentang dan tang asli mortuary van support district but ni shamjing bahang ya mita south ni kem dan bayak support district henry haki tu kisni stayo mensua kala don kajing yak haduk sangut ni jenjar ha banyak mortuary van ha ka support tingi la penkalan ya kini ki pick up truck ru ban penong mortuary van tambah ki bun ki breu ki knyum mo ban ai pick up truck ki te wala ka tarungan si pensay hang nila dangim bansing ihap ban pendon kam hidaki ka appeal nga kalong siya ki kitu gi badan pick up truck kim day ban tiang namar ba ya kamet ngim subo kumtu open ni la tap hapo kapla lane ka sunduk te ya kataru ni la tikke hi te kim day ban tiang ban ai hi kali jongki ban ra ya kamet jongno baklat te hakabaya de bekatangan request ya pi barok ki bapet semua ban island yang ini kata ketika man kadiang habaya de beki mortuary van la de pila of course mentang sini long sini bakmen bangiyo ya kan ka ambulance ngakan men bakan long service ke babahaya ki badon kam ya ka bangi hagan di kapor ni appeal ya barok banyak trilang habang ong ya trilang kalong kani kadika jimpang ka banyak dayem shimet te ibai pe ibai nangi de ban sheme kasmai ban take care ya la de bahabadon menemun pang positif hayang ru ngim dei banting tang bang ide bandeng ya kani kamas even hayang la jong ngide bandeng mas kenang bang ila ban pendekut ya kata kecin jong ni virus de kata hi ka wei ngim dei banting hendring ide bade ban kit dengan ngit bang akan tu kita babar haji badan hi bla dan hi ba start quarantine ni kita ba ki belong positif hindi ba finong panik manong hindi ban panik nakadon ke kamada kanti kadon hakwat disi dan ni kinong ikpat dan ni dia mecu dan ni doktor dan ni hindi ban panik ni su tho ba pio bilong positif mano bam tiam berkuit beting bokpa tema ngimla ngile kumno haba ihab len ya len dia ba partai kalong kumni jeung su kuase fi par khat ki badan aman hisnong ki dong ba hisnong ni nong yalam sang tang no isen halang ru ba ngiri ban ai kalong sim ki hat kini ki por ding ngit this time aku kini ki por ai ngam sim ban nakaliang jong ate kumbang juya trailang bar phai ni trailang hinang ni ban nakaliang jong sang WIF kala adan kata ka jing perkhat ba kumno ni na ban tintiw ni ba po be kalong kumni ba ni mad jenis kam jipang COVID-19 aba niya riya yung tinggi ibang itong samsa pada ambulance namar ba kita ini ba kala pusat ni ka kan pang kali sodong mantis nang ini kan di ngisuko ba ini bupang boyong buyok proses tentang kapong kam mengin ba jadi for better treatment hospital hotel tinggi ba kadon gajin package aki ini di ambulance pan transport di gajin penpedi presiden bikin nambah berempat kadon kata contribution nak yang juki ambasi kita kata gajin kitlet naman ta kanika family boy berkuai baru sutu ba kan kami ka jing pun unit kam Jepang kanang jurong kani itu nak kanang jurong tingin long bangin ya kensting di pajba ki badan hang ni ka family boy hi jom mesti di berkuai wa nakaliang jungi kita ni nong mikwat di berapa ki bedon hang ni ni dong kamon island tak ti kamon bakadiang bangila ban rat infang bangin job ya kani hi kadang wata bangin island